Mayapayabak po si Claude Tamo po. Orasyon Imperata laban king COVID-19. O mapamakululo po mapagmalasakit ay pami. Amin ang milaring kasalanan mi. At napakumbaba kaming lalapit kaya kaban manakit kapatawaran ng punbi. Lalapit kami kaya kakaniting masipita pa mangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami. At may kakamate na karing dakalataw. Adwan mi ngayon kaya kayong balikdan mo kami ng lugod. At yatsyat may kaya kaming makaulong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. At palasukan ming masabal miking metong at metong. Ipanalangin ming at tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit. At mampat king pangakalat na. Bendisyonan mula ring sablang pamagkapilit mi. Ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin na rin sablang lilingap ka rin mi salunan. Ban makasuyo la ka rin masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka rin masakit. E mula pa bren miyawa ka niting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, humayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo lareta lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapay na wande tamiyang unabi. Pagkalam mo kaya kami ang grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming imiyabi-yabi para king kakayap ding sabla. At ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulong. Malalo na sana paulining masabal pamagmalasakit ni para king metong at metong. Bikabyos kami nga lang kasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisauling aklis mi kaya kaking kakulangan mi. Ngunit bagus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ng Cabetican. Luklok tamo po. Mayapayapak po kaya katamungan, yabi at alaking kaya katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan niyang pang di Mr. and Mrs. Danilo Alalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carreon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasa and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Zenny Mercado and family, Rio Olalia and family, Florentino Mercado and family. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Zaina Lorin Hope Matitu, Dr. Agnes Salvador, Winston A. Chan, Elsie Dizon, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Sister Eleanor Dizon, Blanca Lopez. Yabeta naman puding in donors para king bulaning Setyembre. Lourdes 16, Lourdes 4, Pen 88 General Trading, Barbara Dimal, Rojas Family, Mayor Eduardo de Mandato. Makanyano naman yabeta laging panalangin tamo ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Eino Soriano, Ronald J. and Naisa Yumul, for the health, safety, and special intentions of the doctors, employees, and patients of Pampanga Medical Specialist Hospital, Rachel de Guzman Garcia, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Emilia Lopez. Para ka rin kapatad tamang mayangon na Manalangin tamo naman para kingalangang kapay na Wandi Lins Botton,
Javier Pineda, Gabriel Enfe Eulalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carrion, Erlinda Juan, Reynaldo Cruz, Zenaida C. Arcega, Patricia Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia D. Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Emiliano Macapagal, Emiliardo Yalung, Rosita Bernardino Gaudensia Balbag, Gregoria Macapagal, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Benito Luzong and Francisca Luzong, kambeda ring sablang kaladwa kay Purgatorio. Talakatag. King lagyon ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng Espiritu Santo, manatili kaya kayungan. At kaya ka, Timore. Isa dyatal ring kayatang sarili, king pamakyabe kaniting misa, kapamilataning pamanyisita mo, karing kayatang kasalanan, at pamanyawad kapatawaran, king mapamakalulong iba.
Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, in Diyos ang makalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip pamangamano, pon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depa. Kasalanan kong mabaya. Ulinita yung panagapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos ang inutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pangatsubanwa, ing kaganapan ning ustisya, mayayakit king lugod mo, ating meto ketawan, kailangan ing batas mo. Saupan mo keng makatuklas kaniting lugod, king balang metong kay kami, ban keta magtagumpe ing katuliran, kapamilataning kapamintuan king kekang kautusan. Iriaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Amos. Pakiramdaman nyo iti
Ikayong dadakurak ka ring tao at tsuking kalipitan, at magkapilit lumipol ka rin pakakalulu na ning bansa. Ikayo mismo sasabihan niyo king sarili yu, milabas no sana reting aldong pangilinan, ban ipasalirala kaya katang trigo. Bakit pamapupus ing aldo na ning painawa, ban makapagtinda na king pasibayo? Kanita, itas minaing presyo at agamit nung pasibayo, ring panyukad at timbangan, ayes tu king pamaranayon, king manyali ake kami. Ipisalimi na ingala ng silbing trigo, king matas a presyo. Manindon kaming taong pakakalulu at alang apamayad karing kayang utang. Agyang king alagara mo ring kaparis a sandalyas, at ya saliwan miyang anting alipan. Ing Diyos ning Israel, simpana. Eko na kalingwan kapilanman ing depat dang marok. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Dios. Purianye, ikayong talasuyo ning Ginoo. Purianye ing banal ng lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo yang purian dangeni at king kapilan paman. Ing Ginoo magariya kaning sablang bansa, lalagpos king banwa ing kayang ligaya. Ninuing kawangis na ning Ginong kaya katamong Diyos, ang makaluklok king trono ka rin king banwang matas. Dapot ka rin, ketang kayang kabilyan, tatandoya banbanwa at yato akit na. King pangapseda ring kalulu king gabon, kaya lang babangon, tatas no manding at king malukang kabilyan, at karing prinsipi nala yayabe, karing prinsipi ning balen na. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. May git king sabla, ipakisabi kong mayap, king yampang yuking Diyos, ing kaya kong kayadwanan, panalangin, panigapu at pamipasalamat para ka ring sablang tao. Makanyan mo naman, ing daptan nyo para ka ring ari, at karing ating upayang manibala. Ba mabiyebye tamong tahimik at payapa, mataimtim at ating kabanalan. Iti mayap at makaligayak in Diyos, akikatamong talapagligtas. Burina king ding sablang tao, mga ligtas la, at mabiyasa king katutuan.
Uling ating metong a Diyos at ating metong at talapamalitan kin Diyos at karing tao, yung taong Kristo Jesus. Dinaon na yung kayang biye, banat busan no ring sablang tao. Yaing katunay na ning banal ng parasan ning Diyos at mibulalag king mituldong panahon. Mituburan kong maging apostol at talaturo daring pagano, bani panaral ko karela ing kasalpantayanan at katutuan. Tutuing ka akong sasabihan, kung maglaram. Pag nasan ko hindi lalaki karing sablang lugal, manalangin lang ating malinis sa konsensya, alang paginakit o pamakipagkamwa, ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, talakataw. Ako ing dalan ing katatuan ating biye nga naning Ginoo. Alang malyaring miras king ipa nung emo king kapamilatan ko. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timorin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, kanitang misan atin metong makwaltang makimetong akatiwala. Simbungda king ing pibanjana, panyirana mo ning katiwala. Inyape payawos ne, at kitang na kayo, nano ing abalitan ko tungkol keka, munyekang kwenta kanako, tungkol king kekang pamanibala, king pibanjan ko, uling nakamalyaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na lalako na nako ning Panginoon ko king pangakatiwala, nano yung daptan ko, wag yung sarol, makarine naman nung magpalimos ko. Habalo ko na yung daptan ko. Milako ko man king obra at naman tanggap ka nako karing pibale-balera. Tunggal-tunggal nung pepayaos ding makiyutang king kayang Panginoon, kitnane ing minuna, no anti ing utang mo king kakong Panginoon. Pekibat na, dinala na dram alarong olibo. Nga na ning katiwala, o ini ing kasulatan ning utang mo, lukluk ka, at gawan meng 50. Mamalagwa ka. Kitnane ing kadwa, ika nuanti ing utang mo, pekibat na dinalan akaban at trigo. Nga na ning katiwala o ining kasulatan ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri na ning Panginoon ing mapamiray ta katiwala, uli ning pepakit ng katoswan, uling maygit la katalinwan, ding taong makayato king pamakyabe ra karing kapararang tao kesa karing taong makadiyos. At sindu ng Jesus ing pamagsalita na inya sasabihan ko kay kayo, gamitan niya ing pamakikaluguran king pamakikaluguran ing pibanjan keti king yato. Magisan man iti matanggap na koman king tuknangan ay alanganga. Ing tapat king malating bagay, mi pagkatiwala kayo,
tapat yan naman karing mga ragulabage, may pagkatiwala kayo. Ing emu apaniwalan king malating bage, emya naman apaniwalan king mga ragulabage. Nung eko pagkatiwalan king pibandyan ning yato, nino yung magkatiwala ke kayo king tune pibandyan. At nung era ko pagkatiwalan king pibandyan dingaliwa, nino yung munyeke kayo king tune mga intulid ke kayo. Alangipos makaso yung adwang Panginwan, uling pikasama na ing metong at luguran na ing kadwa, maging tapat siya king metong at umisa na ing kadwa. E kayo makaso yung agnan, king Diyos at king pibandyan. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kareng miyayaliwang pamikatagon o sitwasyon, akit may ugali, ing tunay ng pangatao, ning metong lelangan. Mapakrisis ita, masayayang okasyon na ita, ordinaryo yung aldo ita, lulto, mayayakit, ing tunay tamong ugali. Kanya pong makadistino ko keng seminaryo, mapila na beses king pabanwo, ating kaming awsan na organized joy. Kanya po, magparty. At magsadyang pamangan, eda kakanan Aldo Doreng seminarista. Pagumasdan ko la, nung makanano lang kumang pamangan. Atin karel lang pakibalak Doreng makapila kayang gulot. Atin naman sakyod nung sakyod para kayang sarili mo. Ating saligoso, po, akit mo ugali. Deng pari akit chula ugali, neng yari na ing termi. At medinan keng bayong assignment. Atinang maglabi, atinang makisabing mayap, atinang makiburi king maragula parokya o malating parokya. Dahil seminarista kanita, dadalang kula kaya taking munting tahanan ng Nazaret nung no karin tamo mintan niyang kay Bat Pasko. Po, kay Lareta, maka-wheelchair lang sa sesen na ning Archdiocese, ampun nala, miyayaliwala sakit. Atinang cerebral palsy, atinang masyadong kompleto pamisip, si sesen langan. Dalan ko ka rin dahil seminarista, pagumasdan ko lang, nung ninoretang natural, ali Mikelangan, keng kabilyan darening masakit, ati naman mandiri, ati naman muntang agad ketang pamangan, ila mong mag-serve. Pero edo dungutan, edo arapan, dening binisita ming tao, masakit. Miyayaliwang sitwasyon, akit me, luntoya ugali ing tao. Keng pandemya, karakal tamo ikit mapanyawop. Po, atin tamo mo naman ikit megsamantala keng sitwasyon para manakitan, para mikwalta. Po, lultoya ing ugali. Kening minasa tamong ebanghelyo, ang ginutamong Yesu Kristo, dinina nakatamong o, sinabi na yung metong talinghaga, karing kaya nga lagad, bandina nung metong practical pamamaralan o pamalto ugali. Ating metong Panginoon, ating niyang katiwala. Ining katiwala, ining Panginoon, lintoya ugali. Lintola ugali. Ining Panginoon, magana kayo. Magana kayo. Ene delum, ene pepasukul, ining kayang katiwala. Pegumasdane, at katataw liyan, pinuri ne,
nga na ng Ebanghelyo, keng kayang katoswan. Negative ining katoswan, aburi ng sabyan. Honest, aliway tayong pinuri, no? Nune, ing katoswana. Ining katiwala, lintoya adwa ugali. Muna, alayo yung Panginoon. Pero minanage, ining pibandyan na nining kayang katiwala. Neng alayo yung Panginoon, mamyalong iyo, yung katiwala. Neng alang magbante, gawa ng burina. When the cat is away, the mouse will play. Sasabihan dang palagi kay kami kanita, ing tunay leader, maski alayo, den kayang likuan, gawan da ing karelang responsibilidad. Makanya niya ing tunay leader. Ining katiwala, may yakit, responsable. Uling nga naning Panginoon, nano yung balitan ko tungkol keka, munye na kang kwenta, tungkol king kekang pamanibala, uling mi balita, king Panginoon ing usto gagawan ining katiwala. Pagkatiwalan, pero ing awos na katiwala. Ing kadwang ugaling linto kayo, nang daptan ko, ngining manganib yo, ing posisyon ko, anting katiwala. Nanong gawan ko kening sitwasyon na ini. Milalako ko obra. Uling disoras milakoya po obra, mga luluya. Makipag-obra yang mabayat o kaya magpalimusya. Ing katiwala, agyong akmulan ita. So nang gawa na. Inawos no reng ating utang king kayang Panginoon. Magkanong utang mo? Dinalan adram olibo. Gawan mo niyang 50. Ika, nanong utang mo? Dinalan trigo. Gawan mo niyang 80. Nanong gawan na kitang sitwasyon mga nibyo? Sinigurado ng ating niyang pagkabiye. Sinigurado ng ating tanggap kayo po tang alaneng obra. Ang yang nino naman po gustong binawas ding utang tamo, maging masaya tamo, ne? O maging masaya la rin ning ating utang king kayang Panginoon, uling binawas no utang. Makanyanyang ikit na ning Panginoon, ing kayang katiwala na magaling niya. May maralan niya. Ketang sitwasyon amangan biya kabiyayan, ginawayang paralan. O ini mo naman, ing buri ng mensahe ng ginutamong Jesucristo, kaya katamong, ali dishonesty, ali pamamirayit. Baloy po kanita, dening utang dangareni, public knowledge la niya, ali mula pwedeng itamper, mo pwedeng alilan. Binawas na lamo, nining katiwala. Sabi tamong ginawa yang masanting, ban kanita, miligtas siya king kamarinayan. Pero ining Panginoon, aliwaing ikit na itang matsurang gewana. Nun itang masanting agewana. Meging magaling iyo, king oras na ning panganib, ning kayang obra. Ining Panginoon, yung larawa na ning apong Ginoo. Kening talinghaga, ita mo ring katiwala, ni pagkatiwalan tamo. At kening kadwa ng party ning Ebanghelyo, at inyang balamo po prinsipyo, babanggitan ing ginutamong Jesucristo. Pamakikaluguran. Gamitan niya king pamakikaluguran ing pibandyan.
ing kagiwan, ing talento. Deng tipunan, masanting nga relasyon, karing kaparang tao. O reni reng magluat, pamikaluguran, pamakyabe, o reni reng ayasahan mo, gustong mikabit ka kayong pangadib. Ining katiwala, milalakoy obro, may kipagkaluguran niya karet ang ating utang. Ginamit na yung talento no, para makipagkaluguran. Kakadwa, nung pagkatiwalanda ka king malati, pagkatiwalanda ka naman king maragul. Pero ating kung duda kanini, tutuya kaya yun eh. Kasi gustong meragul ni ing mi pagkatiwala ke ka, nang minsan mabulag na ka. Nang minsan mangurakot na ka. Matukso na ka. Pero, pagkatiwalan, steward, itamongan, katiwala na katamo ng Diyos. Katiwala na katamo king kayang lelangan. Anyaya tamo pwedeng sira na eh. Yung kalikasan, no nesesyan tamo, i-improve tamo. Yung Diyos, enelelangan ing technology. Ngini niya mong last 20th century, 21st century, ing technology, gagamitan tamo ngini. Karakaldang mag-online selling ngini. Karakaldang digital banks ngini. Improvement la rin, pamag-participate na laning tao, king lelanganan ng Diyos, ban kanita sa masa niya. Ang ganging kikatampong shrine, po, kareng miyayalwang sao, piyo, mag-improve ya ditak-ditak. Makanya niya naman yung katawan tamo, sa salesen tayo, pigkatiwala ng Diyos kay katamo, yung kay katamong biye, yung kay katang katawan, sa masnan tayo, sesen tayo, sa lesen tayo, itas tayo, dangalan. Uling manalbe yung Diyos, siguro. Hakakit tamong babanten na katamo ng Diyos, mekad. Pero pagkatiwala na kikatamo, ing biyeta mo, ing biyeda ring aliwa, ing kayarianan ng Diyos, ing lelanganan ng Diyos, deng pamilyata mo. Akakit na katamo o ale, itang responsibilidad mi biye at tiwala kay katamo. Yang sesen tamo, payamanan tamo, at saka gawan paralan, banting upayang ining tiwala ngayon ni, midina niyang kapurian, ingapong Ginoo. Mipaligayan niya, ingapong Ginoo. Aliya maging sangkan, haliko maging sangkan, ning kabigwan o kalungkutan da ringaliwa. Talakad namong eni at ipasyag tayo kay katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, panglubos mayupaya, dinalang king banwa at yato, at kang Yesu Kristo anak ng bugtong nga ginuta mo. Pingagli king upaya ning banalay espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen. Linas salam ng upayang Ponso Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, ikatlong aldo sinabliang mebie, pepaitas sa banwa, makalukulokwa na ning Diyos, panglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabiyang pon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyading mete, at king biyaya lang hangga. Amen. Manalangin tamo king Ginong kay katang Dios, ban iarap no ring puso tamo, karing tune ulagang manatili kapilanman. Ing pagibat tamo, Ginoo pakiramdaman me, ing kay kang balayan. Ulitan tayo. Ginoo pakiramdaman me, ingkya kang balayan. Para king Santa Iglesia, ban maging metong yang susuyong Iglesia,
at metong ay iglesia ring kalulu, apatutuking kaya pa ng loob ng Diyos, anting metong mabye talimhaga ning pamirkayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing ating responsibilidad kim politika, pinansya at ekonomiya, baning katuliran at malasakit king kakayap ding sabla, yang mantabi king karilang desisyon at pangimot, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing mabibiye kapamilataning obra, ring karelang gamat, banding kapara ng tao, kilalanan dahing karelang dangal, ating kasuywan ay ang pangda karing sabla, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing kalulu, ring malalawi ay mababa, ring dimut at pangawag niya karing pibandyaning yato, bantanggap da ing matamparang dake, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing komunitang Kristiyana, ban mi kakatuliran busal tamo, at malalaman malasakit para king katula ning balang metong, baning kasakiman munyedalan king pamirakayan at indiriya king malugod a pamanyuyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamo, iyulino sa aking karyanang maligaya, ring kapatid tamong miyangon na biye, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. O Ginoong kaya kaming Diyos, itimawa mo kami karing sablang dapat ming makasarili, ipayabot mong miye kami para king metong at parakeka, o Diyos mi manggaman king alanganga. Amen. Talakad tayo.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayaning kayang lagyo, king kasaplala tamo ting mabilog ng banal na kapulungan. O ginumanano na sanang dating ayin adaraw mingeni, ipakit da king ing kasalpantayanan mitlugod, makay bietula keka. Para kay kami, maging Eukaristiya no sanang Yesu Kristo ng anak mo, aginumi manggaman kingalanganga. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At keka antimori, yat nayo ring pusoyo, makayat na nalaking ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintwana, ing batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis at mi pagkatiwalan king lelangan, kambening sablamong kapagmulalan. Yaing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kekang ligaya, king sablang dapat mo kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupuryan da ka ginu, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngaming kakanto. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapit, pepasalamat siya keko, piraso de, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, nanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha na yung kalis pasibayo yung pepasalamat keko, at binyen na yung kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling mi at ding sablang meyangun abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielang anggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king balmong kaburian king kekabaning panaon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagom ning banalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ingligaya manggaman king alanganga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimori. Ipakit tamong yan ing mikakami atong tamo king kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuwi ako matapang tanggap keka, dapat yagkas may ang amano mo, at kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagay, at pagnasan kuing tanggapan da ka. Dapat pauli ng yening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umaya ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan ta ka bala mo wari at syuka ka rin. At pagisan metong king lubusan ng sarili ko keka, e mo pa intulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami king kekang ganaka, pasiknangan mo kami kapamilataning Eukaristiya, abili mi sana king dapat ing magligtas a misteryong pagmasusyan mi. Irialuan mi king kapamilatan ng Kristo, ang Ginoo mi. Amen. Panalangin king Birhening Lourdes, itamongan. O kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit ang ginayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamaminilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sahok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Apo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Pangami kaya paisal king tuksurnik, habos mo kami king sablang marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, ang Ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoing sa diyara ligaya, iba't king kamumulan. Ngayon at kapilanman manggaman king alangangga. Ingino manatili kay kayo. At keka antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tutuing Ipa, ating Anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat kin Diyos.